Dan fejn baqa? Banjo, taf x'ħinu? Ħallini, għax għadni ma qomx. Tiderta. Il-qattusa tagħna Snowbell għamlet lejl teqret u tigref u ma ħallitniex norqod. Issa ħallik minn Snowbell, għax iridu naġlu, għax il-missjoni daqqa tibda. Hija qasna breakfast. Ħallik mill-breakfast. Cereal. Ħaffef. Toast. Cereal bar. Karawetta. Hello, jina Allegra. U jiena Strauss. U aħna l-investigaturi tal-mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss, dak li nsejħulu l-espert, Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. u aħna nużaw il-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. 9, 8, 7. Strauss, fejn int? Wow, mort inġib xi ħaġa. Ejja law, għax ħanibdew. Allegra. Hello. Strauss? Strauss! Din qatt ma ġrat qabel? Dan ġara. Merħba, jien il-ktib tal-informazzjoni stramba. Fija, għandek issib fatti li forsi ftit nis jafu. Wow! Inti minn fejn ġejt? Int sejjaħt li? Saqsini li trid u nirrispondik. Li rrit. Li trid? Mela tlaqna. Hello. Hello. Il-vjola ġiet sviluppata fis-16 u 17 seklu u għalkemm diffiċli tisbaħħa meta tkun parti minn orkestra kbira, żgur jinħass in-nuqqas tagħha kieku ma tkunx hemm. Allura, x'inhi id-differenza bejn il-vjola jew il-vjolin? Il-vjola hija ftit ikbar mill-vjolin. Peress li huwa ftit ikbar mill-vjolin, il-ħoss ħajkun iżjed baxx mill-vjolin. U minn xiex hija magħmula il-vjola? Il-vjola hija magħmula minn żewġ tipi ta' njam. Fuq wara tal-vjola jużaw injam ngħidulu maple u fuq quddiem normalment jużaw spruce. Minn xiex hu magħmul il-bow? Il-bow magħmul minn injam, normalment jużaw injam Pernambuco jew Brazil wood. Imma għandna dal-iskru u meta nħolluh huwa x-xar ta' żiemel. Ix-xar ta' żiemel joħduh mill-demp iż-żiemel, dad-demp ta' żiemel mhux se jweġġa' biex jaqtawlu xar bħal meta aħna naqtaw xarna u jerġa' jikber. Interessanti.
it-trombun jagħmel parti mill-familja tal-istrumenti tar-ram. U biex jindaq juża dik li ngħidula slide. Kemm ilu jeżisti t-trombun? Il-trombun oriġina bewetu ieħor f'nofs is-seklu 15, qed nitkellmu jisu 500 sena ilu, kien hemm diversi kompożituri bħal Monteverdi u Gabrieli li jagħmlu użu ta' trombun fil-bidu, kif ukoll anke Bach u Handel. Dan qed nitkellmu sas-seklu 18 fejn it-trombun dak iż-żmien kif qed naraw hawnhekk kien jissejjaħ segbad. Segbad hija termini Franċiża li tfisser timbotta u tiġbed minħabba li nużaw is-slide. Kemm ikun hemm trombuni f'orkestra? Fl-orkestra jkun hemm 3 trombuni. Nużaw l-alto trombon li huwa trombun daqsxejn żgħir, u tenor trombon li qed naraw hawnhekk, u l-bass trombon li huwa ħarira kbar minn dan, u l-belli kbar xejn iktar goff. U l-slide, dik x'tagħmel? Is-slide itawwal jew iċekken l-istrument. Ejjeb ngħidu illi trombun jekk niftħuh bħala pipe dritt huwa twil 270 cm. Jekk niftħu slide, dat tul ħajkonna tul ta' 380 cm. Ovvjament aħna nbidlu n-nota mbagħad bis-saħħa tal-slide kif ukoll minn xuftejna. U rejtlek din x'tagħmel? Din hija mute, bħal dina dit sejaħ straight mute. Il-kompożituri jużaw il-mutes biex ibidlu it-timbru il-ħoss tal-istrument. Għanna mutes bħalma hija din, li hija practice mute, illi nużaw biex naqsu ħafna is-sound. Għanna il-harmon mute, effett ieħor, u hawnhekk għandna il-plunger mute. Il-fagott huwa l-iktar strument li kapaċi jilħaq ħoss baxx mill-familja tal-istrumenti tan-nifs. Jekk trid eżempju, isma' Peter and the Wolf, fejn il-fagott huwa assoċjat man-nannu ta' Peter. Eżempju ieħor famuż ħafna l-fagott huwa l-bidu ta' The Rite of Spring. Vera li jkun hemm żewġ metri tubing ġol fagott? Iva, l-fagott huwa twil 2 metri u nofs li meta ddawru ikun jista' jindaq mbagħad. Kemm ikun hemm fagotti f'orkestra? F'orkestra normalment għandek 2 fagotti, però jista' jkun hemm 3 u anke 4. U wkoll ikun hemm il-kontrafagott li huwa strument li huwa twil 5 metri u nofs, però ovvjament jiġi mdawwar darbtejn biex ikun jista' jindaq iktar faċilment. U kemm fih toqob? Mela l-fagott għandu 5 toqob, 3 fuq dilit u 2 fuq dilit, u 27 ċavetta. Dawn huma ċwievet. U kif jinexxilek iddoqhom kollha f'salt? Ovvjament ma tistax iddoqhom kollha f'salt, però b'da s-suba l-oħxon huwa l-iktar suba li jintuża x'inti ddoq 9 ċwievet u b'da s-suba ddoq daw l-4 ċwievet. U mbagħad l-oħrajn jiġu waqt li inti qed iddoq. U kif jinħadem? Huwa mqassam f'5 biċċiet u għandek din li jgħidula qasba. Din hija l-iktar ħaġa importanti li weħida tindaq hekk. Imbagħad titfaħħa hawnhekk li din nsejħula kruk u tkun tista' tdoqhom. Interessanti. Il-vjolin huwa l-iżgħar membru fil-familja tal-istrumenti tal-korda. U f'orkestra l-ikbar ammont ta' strumenti li ser issib huma l-vjolini. Marcelin, inti l-leader tal-MPO. X'jagħmel leader ta' orkestra? Leader ta' orkestra ikun violinist. Jiena nħoss ruħi bħala bridge bej is-surmast u l-mużiċisti. Jekk is-surmast ikollu xi problema ikellem lili u jiena nikkomunika mal-mużiċisti. U leader tal-orkestra wkoll idoq il-solos kollha li jkun kiteb il-kompożitur. U għala ngħidu li hemm il-first violins u second violins. Mela l-first violins ġeneralment iduqqu l-melodija u second violins iduqqu l-inner parts, l-armonija li jikkomplementaw il-first violins u qbija tal-orkestra. U x'kemm jiswa violin? Violin jista' jiswa few hundreds sa miljuni kbar. Ħafna.
Interessanti di. it-trumbetta hija li żar fost l-istrumenti tal-familja tar-ram. U fl-istorja dawk li joħolqu l-istrumenti esperimentaw b'ħafna forom u daqsijiet ta' trumbetta. Dawn il-buttuni, dawn x'jagħmlu? Dawk jgħidulhom valvi. Meta tafas il-valvi, inti tkun qed ittawwal l-istrument. Allura tkun tista' tuża noti differenti. Allura b'tliet valvi biss iddoqqi noti kollha? Bitlet valvi pożizzjonijiet differenti, tkun tista' ddoq in-noti kollha. U vera li trumbetta tkun magħmula mill-koper u żink? Dak ma sibhom fl-ikel ukoll? Insibuhom fl-ikel ukoll. Fil-fatt, meta tgħix ħajja sħiħa, tkun kważi kilt jew kilt trumbetta sħiħa. U fl-aħħar, it-timpani. Dawn ġien insejħulhom kettle drums u jagħmlu parti mill-familja tal-perkussjoni. Għandhom ħaġa differenti mill-parti kbira tal-istrumenti tal-familja tal-perkussjoni. It-timpani kapaċi jipproduċu pitch u f'orkestra sinfonika normalment issib 3 jew 4 minnhom ta' esin differenti. Imma sten, qabel nibdew. Timpani jew timpani? Mela, timpani li nieklu. Timpani l-istrument. U dawn l-istikek kollha. Għala tużhom. L-istikek nużawhom biex nagħtu timbru differenti lit-timpani. F'momenti li rridu ndoqqu pjuttost soft, nużaw l-akbar melits u l-aktar ħoxnin. U meta rridu nagħtu l-attakk u ndoqqu b'saħħitna ħafna nużaw l-iżgħar u l-aktar b'saħħithom. F'dan il-każ tal-ġild. U għala tuża l-pedali biex iddoqqhom. Ejja nibdew bil-kontra. It-timpani għamlu parti mill-familja tal-percussion. Sal-percussion tinqasam f'żewġ sezzjonijiet. Għandek it-tuned percussion jew l-untuned percussion. Sa-timpani qa' taħt it-tuned. Jiġifieri l-użu tal-pedala huwa biex inbiddel in-nota tat-timpani. U xi kemm huma tqal? It-timpani jiġu f'qisin differenti, waħda kapaċi tiżen mal-65 kilo. Grazzi, jinsejra nikol. U fej kont. It-tuba hija l-ikbar strument fil-familja tar-ram. Tuba inti imma. Għax li f'missjoni vera tajba llum. Naħseb l-espert kellu xi power cut u tħarbatlu l-programming kollu. Jew forsi anka għonduna li ma konċ għadek lest tal-missjoni tal-lum u rax jagħmel biex ineħħik. Inti min qallek li għad idi fuq zaqqi meta inti ma konċaw? Muremnek, jisejħa murċekjaw il-CCTV u ma lajn kunu nafu. Iva, Sten. Xiex. Ejja morru nixxu sandwich għax għad minn ma kil xej. Ija, muremnek. Okej, mux xej. ħadd naqas cereal, biċċa tuffiħa, bubble waffle, biċċtejn toast, milkshake. Allegra, Strauss, l'investigatura.